borili smo se, dali smo sve od sebe stvarno od prvog do zadnjeg, možemo biti svi ponosni na sebe kako smo se trošili, kako smo pomagali jednim drugima, kako smo ginuli jedne za druge. Igrali smo ko prava momčad i teško je naravno, čak nakon prvog povremena smo imali i dalje 0-0 aktivan rezultat i onda mislim da nas je taj rani pogodak u drugom povremenu malo dotukao, njih naravno digao i 80.000 ljudi sigurno da te to ponese, ali mi smo se i dalje dobro kompaktno branili, nismo im ništa puno dozvolili. Na kraju su zabili taj pogodak, ali evo, mogu reći da smo ove dvije utakmice bili ravnopravan protivnik Francuskoj i eto, na kraju su oni bili sretni i spretni na 11. Vraćaš se poslije ozljede, nije jednostavno, igrao si sigurno iznad granice svojih objektivnih mogućnosti, jel tako? Pa je, tako je, slažem se. Kao što mislim da svi mi trebamo, kad igramo za reprezentaciju, igrati van granica svojih mogućnosti, jer za mene je to najljepše na svijetu i evo, žao mi je što ovaj put nije urodilo plodom, što kažu, ali drago mi je da mogu pomoći ekipi na bilo koji način. Teška utakmica, jako težak protivnik, dosta brzi, dosta okomiti. Nakon 2 dana što smo igrali u Splitu, dosta isto, potrošili smo se dosta u Splitu, tako da i to malo uzelo maha na današnju utakmicu, a i naravno njihov stadion, 70.000 ljudi. Ja bih želio samo pohvaliti naše navijače koji su došli ovako velikome broju i pružali nam cijeli 120 minuta i penale nas bodrili i navijali. Želim sretan povratak kući prvo, da sve prođe u redu večeras i da se vrati svojim domovima. A utakmica, eto, na penale, lutrija. Pobjeđivali smo i na bitnim natjecanjima, možda je došlo danas eto vrijeme da izgubimo. Da nam je lako nije i da smo tužni jesmo jer smo htjeli doći do kraja. Svi mi očekujemo da dođemo i da osvojimo pehar ili prvo mjesto sa reprezentacijom. Pa nismo uspjeli, izgubili smo boljega protivnika koji je danas bio bolji od nas, dominantniji i brži. Imali smo veliku borbu i nemam što zamjeriti dečkima. Sve smo dali kod svoj maksimum su mogli dati. 120 do teške borbe, na kraju izvukli te penale i onda na kraju nismo uspjeli. Šteta kad smo došli do tih penala, ali evo, mislim da je to nekakva, u ovom trenutku naša je bila realnost, naš maksimum, što je tu. Ako ništa, dobili smo puno novih lica, velik dio utakmice i produžetaka, jedna sasvim nova ekipa. Pa dobro, mijenjali smo, tražili smo nekad izmjene, igrači su umorni, teško je bilo da ćemo uspjeti ponoviti onaj Split nakon 3 dana. Ja sam im govorio da će biti jako teško, da mora biti bolji nego u Splitu. Nismo uspjeli se nametnuti. Protivnik nas je pritisnuo visoko gore i mi nismo imali rješenja nikakvih za izaći van. Bili smo bezopasni prema naprijed i branili se koliko smo mogli. Na kraju došli do penala. Nismo mi u tijeku igre stvorili ništa posebno i to je malo problem, ali je dobro. Protivnik je bio puno moćniji i velim, nakon 3 dana teško bilo očekivati ćemo mi moći nešto više napraviti. Hvala.